Ngiyazi lento engizoyisho ungabe ungavumelani nami, kodwa mina into engisebenzelayo ngiyangithanda ukuyinikeza omunye umuntu naye-ke izama. Yazi sometimes impilo nempumelelo ifika ngalesikhathi usuyekile ukuncenga, usuyekile nokucela, usuyekile nokuzehlisa. Because sometimes sishawe izinto empilweni ngenxa yey'dalwa zasemakithi ezahamba idala amacala, zahamba idala iy'nkinga eseyivalelekile phambili engasakwazi ukufinyelela la efanele ifinyelele khona. Bese yibuya zize kuwena zizofuna ukuthi uzenzele izinto bese yidimanda. Mana-ke ngiplake. Sometimes ufuna ukuyeke nje ushisa impepho uthi uyocela ukuthi ngiyacela ukuthi ningiphe amandla ukuthi ngikwazi ukunenzela zonke lezi zinto eniy'dingayo. Angithi lezi zinto ayidingwa uyidingwa yibona. So why kuzobe kuwena eksekufanele futhi uye emsamo uyoshisa impepho uyocela kubona ukuthi abakupha amandla ukuthi ukwazi ukubenzela lento abayifuna, kube kuyibona abavalelekile labavalele kona abazomise yakhe impilo nawe uyidalele ukuthi uzoyiphila ngenxa yokuthi bona baney'nkinga. Mosusacela ngaleso sikhathi angithi wena usuke usuyithuluzi la belizobalekelela ekutheni bakwazi ukuphunyuka ey'nkingeni. Batsheleke ukuthi lalelani-ke manje, ngoba manje senimise yami impilo ngenxa yey'nkinga zeni enayidala nisaphila emhlabeni, nayishiya nizazi ezinye zazi ukuthi kumele niyilungise nangayilungisi. Anizokwenza-ke lo mhlolo ukuthi kume yami impilo bese nina futhi ninganginika amandla ukuthi ngilungise iy'nkinga zenu. Otherwise yazenza njani? Ngoba vele sendimisile yami impilo, ngithatheni sizohlala sonke lapha ey'nkingeni ngibone ukuthi ubani ozokhulula omunye. Ngomuzo lokuncenga bazokucindezela, bebizane bonke, ulungiselelo ephinde bize omunye ethi lo kwamcindezela uzothamba. Bese yakwenzela kufanele bekwazi kahle ukuthi cha nawe unempilo izele emhlabeni nabaphila basithola isikhathi sabo, abangazenzi iy'nkinga zabo bayishiya yilenga baze bafa. Uma sebefikele sebevalelekile akusidoko eligayelwe wena lelo. Bona mabefuna ukuthi ubasize ukuthi ubakhulule abenza amaminzi ukuthi uthole imali yokuthi uthenge lezi zinto abayidingayo, ubahlawulele lawo macala ngoba amacala afuna imali. Uyabona ngesikhathi bethi thenga iy'lwane, thenga iy'mbuzi, gawutshwala, ifuna imali leyo nto lobo ongayibhajekthanga ukuthi uzoyisebenzisela lezi y'nkinga zabo, nawe uney'nkinga zakho. So lento yesibindi ngelinye ilanga iyasiza, uzitshele ukuthi kulungile wena uma ukuthi wabona ukuthi uma ngingazenzi lento zakho uzongifaka phansi kwetruck ungibulala, akwenzeke phela lokho, sohlangana le sizohlupha sonke. Ngoba phela singaphela abantu abahamba bedala amacala bewabona, amakhehla amadala ayiney'nkomo nga-100 kodwa umuntu ehlula ukukhipha inkomo eyohlawula ingane, oba abantu abahlula ukugana, abantu abahlulwa yini kodwa babe ney'nkomo, umuntu lokhu ethi ngeke ngikwazi ukuhlaba inkomo ivele ingibuke. Eyi kahle nina. Sometimes abantu asebalala bayadlala ngathi. Umuntu ofuna ukulungiselwa iy'nkinga akenza amaminzi ukuthi kutholakala amandla ukuthi alungiselwe iy'nkinga zakhe. Musukuya emsamo wena manje uyomnika amandla ukucela ukuthi ngiyacela-ke mkhulu ukuthi njengoba sekuvelile ungisize ukuthi ngikwazi ukuphumela. Cha mtshele ukuthi hayi mkhulu impela sengizwile, kodwa-ke leyo nto yakho ngizoyenza uma amandla ngiwathola. Ngizozama ukuthi kube khona amandla la ezoqhamuka khona. Nawe enza amaminzi ukuthi kutholakala amandla ukuze usizakale, ngoba sho ukuthi uyohlala lapho ukuze nami ngikufice lapho sibe mdibi munye lapho sihlupha abanye abasele emuva. Otherwise futhi mina ngizolungisa iy'nkinga zabo emhlabeni, ngifike ngikudlule lapho la uboshwe khona if ungawenzi amaminzi ukuthi ngilungisele iy'nkinga zakho. Ngoba bafethu, iy'dalwa ziyadlala ngabantu.
umfica umuntu osoba impuqumpuqu uyathwasa uthwasa into ethule idlozi limlapha kodwa ilona lithi akathwasa kodwa limlapha liyambukelela lo muntu akanalutho akanayo ngisho inkomo yokuyikhipha lapha esikhupheni lo muntu nje kuthule nje kuthetha kodwa idlozi liyamthwasisa ayokulitshele ngila ukuthi ngiyeza ukuthi ufuna ngithwase kwakwehlula wena ukuthi uphethe umsebenzi wakho mase kuyinkinga yakho enza ukuze ngiqale ngikwenze lokho enza amamizo ukuthi kwenzeke otherwise sofa ezethu impilo singayiphilanga siphila impilo zabantu abaphila abahluleka ukwenza izinto besaphila bathi sebengale sebevalelekile bese bezomisa ezethu impilo soyiphila nini soyiphilela ubani ngiyakutshela woma isibindi zingelikulayo ukhulume nje ubatshela ukuthi cha ke mina ngeke ngikwenze konke lokho amandla engekho amandla enginawe anele mina nalempilo enginayo emhlabeni otherwise manje ngawaveza amandla nami ayikho into engizoyenza naphila nani nawenza wena amaphutha nami isikhathi sami ukuthi ngiphilele mina ngingaphileli omunye umuntu ngenza wami amaphutha otherwise ufuhlupheka